Abantwana bakaNkulunkulu baya athandana. Abantwana bakaNkulunkulu baya athandana. Sisekuyo inyanga umandulo uSeptember la sikhuluma khona sibheka izinto ezithinta thina njengama-Afrika eAfrika. Sikhuluma ngeheritage, sikhuluma ngamagugu, izinto esiziqhenyayo nesizigqajayo ngazo. Njengoba ngesonto edlule sikhulume kakhulu ngemvelaphi yezinkolo, ukuthi izinkolo lezi esinazo ngabeke zisukaphi. Sikhulume sasafika ke kuyinhlobonhlobo zamathonga, sakhuluma bathu Aphrodite, sakhuluma ngo-Apollo, kuningi esikufundile. Kodwa ke uthe udokotela ufisa ukuthi namhlanje ke gxile kakhulu endabeni ethinta lamathonga. Dokotela, ngokukhulu kwethoba sikubiyelele sikwamukela. Hayi macingwane, sesiphakathe sesifikile qathatha. Sifike ngempela ke manje siyafika sigaleleka okugcina ngoba sesiyayiphetha le nyanga yamagugu njengoba usishilo umandulo. Yebo. Hayi manje ngizwa namhlanje ngiphila kahle kakhulu, umzimba wami nguzwa uvuma. Hey madoda, sengiyakhumbula ukuthi ke uma silala ngalomhlabelele. Yebo. Umthandazo thina sonke ma-Afrika okufanele nathi silale ngawo. Ngoba uma ukhuluma ngenkolo kaBhombela, akuyona inkolo kaBhombela, inkolo yama-Afrika. Yebo. Ifika ngoBhombela, kufuneka sonke siyibambe kule nyanga umandulo. Macingwane, kusiphuzela inele uma ungena emthandazweni ke omkhulu wosuku namhlanje okuwusuku leSabatha. Kwabandla elikhulu likaMenzi wezulu nomhlaba uverse 1. Sesingene ehloniphini mina enkulu yahlonishwa ubaba wethu uMenzi wezulu nomhlaba. Eqedeni kwakho ukwenza izulu nomhlaba nezinto zonke. Mdumiseni odumisekayo. Athi makube njalo, makube udumo emhlabeni nakweliphezulu. Dumisani uJehova. Amen. Yabona kamoya kuGenesis 2. Wayithola lo musho. Ukhona. Kodwa waqhamuka kuShembe njengomthandazo. Ufunda uverse 1 kuya kuverse 3. Ubuye ufunda uDeuteronomy 5. Ufunda uverse 12. Kodwa kamacingwane sigcine ngeviki edlule sithembisa abalaleli ukuthi sizoke singene wesiqale ngayo ingelosi enkulu ithongo uma esithi ithongo eliletha imvundo, eliletha ukunotha komphefumulo nomzimba. Inxa yethongo, inxa yengelosi Kodwa amaGibhita phela ayibiza ngomuthi. Ayibiza ngomuthi. Okumama omkhulu inkosikazi Amoni. Ebese ukuthi amaSumerian ayibiza ngoNima. Abiza ngoNima okumama wonke amathongo. ngokwamaSumerian. NgokwamaGreek uDemeter okumama womhlaba. Ngokwama-Aztec bambiza ngoSibel wabathi umama omkhulu. NgokwamaRoma athi uMinerva abathi yona ke indodakazi kaJupiter. KumaHindu bambiza ngoDunga wabathi umama omkhulu. Okusho ukuthi njengoba umhlaba umhlaba uyisibeletho isizalo, uma khoma umhlaba nje ubizwa ngoma ushi mhlaba. Bathi shi wake wathi upresident walelizwe leli uBatabela oRabaposa ethule speech wathi shi ababhalanga what God protect South Africa and protect her children. Hey, namathi umngane amathi umongameli usephambo wazo kabili nangokudlula washo njalo phela wathi wa refer country njengowesifazane. Ngakho ke iwe ukufunda ngemvelaphi yezinto kuyakulekelela ngoba kwazi ukuthi ucabanga ukuthi abantu bayabheda. Kanti ba right abantu. Omunye wezwa kushiwo kodwa namhlanje sesiyathola ukuthi kungani. Ebese kubona umoyi. Unomoya udume kakhulu ke kuleli likaMthaniya.
kodwa uyatholakala ikakhulukazi unomhoyi uyinketha abakhona ngoba utholakala kumaSumerian kuphela ebizwa ngoEnlil umama oletha izinkanyezi nokukhanya kanjalo nokulwa ubizwa ngoEnlil ebese ukuthi aphinde futhi kube nengilosi noma ithonga uIshtar ukuthi umama wothando ingakho amaSumerian amaningi athathwa njengabantu abanothando olungapheli uthando olungadikibali umthando amaSumerian yes but leli ithonga eliwadlula lonke amathonga akhona ngoba leli ithonga leli sithi ngeke uma uthi uzele nje kabusha you are born again uzele kabusha ngeke ungadlulile leli ithonga ngoba leli ithonga ngithi phela ithonga lamanzi amanzi nje analeli ithonga akekho umuntu ongabhabhadiswa ngisungakholwa ngakanani ukuthi uzobhabhadiswa ngawo amanzi ukuthi uyachinswa noma ungena phakathi phela ngomzimba wakho ungena phakathi ngoba uKristu wangena phakathi nabamlandela abapostoli bakhe namakholwa ushintshe kamumva nje ngayo lento esasikayishe eqaleni ukuthi kwahamba kwaba khona izazi imithetho ezafuna ukuguqula ezabe seziguqula umthetho kodwa ke abantu sebeyachinswa kodwa uNkulunkulu kuyinhloso yakhe futhi ukuthi bathi bayabachinza abantu besebachinze ebonzeni kanti lapha ebuzweni kuneso la kaNkulunkulu elibona konke nesihlanza kokuthiwa ura sikhumbule futhi ukuthi uma ukhuluma ngora wathi omnye ura into engalungile ura cha uNkulunkulu uyidala izinto zilungile sisebenze ngokulunga kaNkulunkulu bese siyithatha thina sizingcolisa size senze ukungcola kwethu ngazo bese lezinto ezithwa ingcolile hayi ukuthi ekseleni waso lezinto suke zingcolile so ke uyena ke ohlanza imphefumulo yethu unomhoyi singayi eBhayibhelini ukuthiwa ihlabelelo seyihlabelela 118 verse 1 uthi phendukani nibhabhadiswe nize nisindiswe nigeze inhliziyo zenu madoda phendukani nibhabhadiswe kodwa nigeze izinhliziyo zenu nisindiswe ngeke usindiswe ungabhabhadiswanga ngoba futhi inhliziyo yakho ayigezwanga namanzi ingilosi yamanzi ke yena unomhoyi abathi ke abaseEnlil unana njalo ebese siya kunomkhubulwana unokhubulane ke indaba izekwayo ngoba nathi simazi kakhulu unomkhubulane kuleli lakithi lekaMthaniya kuleli lakithi labanguni kuleli lakithi lama-Afrika but unomkhubulwane butholakala ezizweni ezihlukahlukene leli ithonga lemfudumalo uma ubona kunemfudumalo ubona futhi kunemvundo ubona kunokuphila ungaphambanisi unomkhubulwane nonomhoyi ungamphambanisi futhi noma nikhumbule ukuthi uma ukhuluma yena ngemvundo yomphefumulo nomzimba okay kanti unomkhubulwane ukhuluma ngemvundo nemfudumalo nokuphila ngokusweza ukuthola emhlabatheni sidle ukhuluma ngemvundo yomhlabathi kanti uma ukhuluma ngemvundo yangokomzimba lemvundo angithi siyithola esibelweni sikamama ngikhuluma kakhulu ezingxoxweni zami ezidlule accent ngakhuluma kakhulu ngesibeletho ngathi iplacenta land ngakhuluma kakhulu ukuthi ke iAfrika eyisibeletho ngoba iyona ezale zonke izizwe ezikhona lento uyibuka ngethongo nomhoyi ukuthi ngempela into engisho iqiniso uma uya ngokuya uhlaziya ujula ukujula kodwa usuku uphiwe uNkulunkulu uphiwe lo moya wokuthi ukwazi ukujula ubone izinto ugcile umoya kaKristu okuumoya kaJesu ngokwamaJuda ukumoya kaShembe ngokwethu thina amaZulu ukwazi ukungena ujula ngoba ngeke ungaphiwe ukwazi ukubona lokho ngisho ungathanda kangakanani uyanximfa ukushiye ngoba kulubizo oluhlula lonke ubizo longaba khona manje lapha kumaSumerian sino utu okuyithonga lemfudumalo yelanga utu ngoba ngeke bebikho imvundo noyitshalo esiyidlayo lingekho phela ilanga libalekile sekubela kulokho engwangishiyo kwara ukuthi ilanga sisakhuluma ngalona namhlanje ngoba ilona elisinika energy iradiant energy ilona elenza unamandla sitholela ngeke size njoba kunesifo corona nje kufuneka kakhulu emzimbeni yethu vitamin C uvitamin C phela lo otholakala ngokwelanga kodwa babe sebeliguqula unimrodi sebelikhonza ke manje ilanga lisiqalekiso kwaba likhonza ilanga baye kumdali wezwe nomhlaba baye kumvelo kuqala baye kusimakade baye kuThixo
kuyisiqalekiso ukukhonza ilanga kodwa uthi nje mawuthi wena sani nje makwaphatha igama lithi sani noma ilanga usukuma eqene no asingabikho naive asingabikho ignorant ngoba ignorant icreate arrogance ingozi ngoba ungabulala uthatha isibhambula lomuntu ngenxa yokungazi ikhona ke futhi ngokwamaGibhithe umini okuyithonga futhi lemvundo ngokwama Aztec ezweni lase Aztec bukhona ithonga okuthiwa uItzapapoloti nalo ithonga lemvundo ngokwama Greek uyabuya futhi uApollo lo Apollo seyithongo lemfudumalo yelanga ke futhi uyabuya kubuye khona futhi uMayam eMayam kukhona ithongo uChak okuyithonga lemvula kushuthi nomkhubulwane bambiza ngoba nengoChak kanti namaRoma nawo nomkhubulwane hey madoda wabo bakoma uthi hey mina ngisebenza indaba kaNomkhubulwane mina bakhoma ngoNomkhubulwane mina ngisebenza indaba kaNomkhubulwane mina sengikhonza uNkulunkulu mina indaba zoNomkhubulwane chabo uNkulunkulu ukhomba uthuma izithunywa zakhe esinye sezithunywa sakhe uNkulunkulu emaRomeni eRome baduliba uyithongo lemvundo liba LIBER liba bese wakhona uDiana not uDiana uDiana okuyithongo elisebenza kakhulu ngenyanga yemvundo ukuthi imvundo iqala nini nasemaChina hey madoda emacingwane nasemaChina record nasemaChina ukhona uNomkhubulwane awumacingwane azangibuza ngale ukuthi uthiwa ubalike igaba lakhe uMachana hayi linzima uke phela ungitesta ukuthi uzodina maye ngoba angengawezwa amaChina mayikhuluma isimandarin takolo matini nangu maye gaxelisa kasizodina awungibuzi ngani kodwa ngane yakho awusho ubizwa ngane emaChineni ngoba ngiyazi ngeke begama ngalibiza uhleli phansi komela usuku uNomkhubulwane kwelaseChina ngoba amaChina kuthiwa uHaoqing uHaoqing aha ithongo labo lezolimo nezitshalo uHaoqing likhona linye uyithongo hey ngeke ngabona isimanga uma ngenza lokho ngabona isimanga ithongo lengcebo amaChina acebe kangaka umhlaba wonke anethongo lengcebo kuthiwa uTinchangchun ithongo lengcebo ngishanga afika survive wona wengiye kuSodoma wengiye kuSodoma uSodoma awu ngeke ngibheke uSodoma kamtolo esihlabeleleni u234 samaNazaretha uSodoma emayethi umqalo wendlela wena ufanele ukubongwa ufanele wena ukubongwa uphathelene nobukhosi obuphezulu siyalithola leli thongo kumasomore libizwa ngoEnki isilithole kumaGibhitha libizwa ngoThoth ilona thenge elibusayo nelikhona umhlaba wonke ngokwamaGibhitha siyahamba siyalapha eGreece siyalithola libizwa ngoCronos uCronos bathi ithongo leli elaba libike nokhokhe ubumlando othwa ithongo leli ladla izingane zalo ngoba lingavuma ukuthi lizokala ukuthi likhona lazidla izingane zalo ngoba lingavuna ukubonakala ukuthi likhona yabona wayemacingwane ngelinye ilanga asiyayihleba le kunabantu mangomela lithonga libi leli ngikhuluma ngalo uCronos izingelosi kaSathane njoba singamamiliyoni ezinye zazo ziyoba siphila lapha emhlabeni phela uSathane wadingisela la ziyakwazi nokuthi wadingisela la emhlabeni la sikhona khona ukuthi ngeke bokusemsakazweni kodwa ziyakwazi ukuthi zigile imkhuba lezingelosi kubona abantu abazalwa lapha emhlabeni balala nabantu besifazana uze kuthi umuntu kuthiwa lo umuntu ozalwe kanjalo uhlupha ayeke wenze lo bathi une spiritual husband wathi umqalo wendlela doma ungamlanda kholwe uma wayedalo lesihogo uyaphindela kuwo sesihogo abanye basetshenziswa kukho lokukholwa kwethu kwamaNazaretha egcineni balahlwe kade uNkulunkulu ngesilahle nisikhulekele ama-Afrika singelahlwe ngoba siyazi ukuthi thina asazi kunabantu ongenzeka ukuthi bazalekile kodwa bazaleke ngendlela errong because ngiyengizwa ungamshumayeza ukhathala umenzele yonke into
kunengane bakhona ekhaya ihluphi ihluke kwezinye kanti izaleke ngalendlela lapho macingwane ngoba isikhathi asinaso phela silapha phela kodwa ke siyabonga kuma Sumerian ke kuma Aztec bathi uometilikuki uometilikuki ithonga lelidume elidumile kodwa elalingathanda ukubalaziwe abakhona amathonga kanjalo bakhona futhi abantu la emhlabeni abasokhela isibani samakhono abo basibe ngaphansi kwetafula basaba ukutshela izwe basaba ukuphilisa izwe ngamakhono abo umuntu asaba athi unamahloni wakhipha ulwazi ukutshela abantu athi mina ngifuna ukukhuluma nje hayi ngimna na ukukhuluma kosibani no umuntu ahambe nobuhlakani bakhe bonke engazange engaze usuke ngenela lithonga elibi elithi sifihle wena yenza uzozuza wena kuphela nomndeni wakho ungamnaki umakhelwane ungabacebisa abanye abantu ukuthi wena uphumelele kanjani uthi wena ukwazi ukukhuluma kufana nokuthi uyayiqhayisa wena ukwazi ukuyiqhayisa ugombela kwesakho ukhona ke ithonga laseMiami usoduma waseMiami ukuthi unazo ithonga leli elidala nelidala futhi uthi umhlaba esikuwona ube nesiqe sambe emhlabeni suhloniphe uthi umhlaba ongankukhu nokugcwala kwawo kuthiwa siwahamba suhloniphe obumhlaba abawuchwenselayo nase Rome likhona ithonga elidume kakhulu bazi abantu abafundile kuthiwa uHercules obhala izincwadi eziningi zephilosophy uHercules iqhawe lavela phakathi kwamanye leli laqhama lona bese umlenze munye umlomezi yithonga leli futhi elinikeza isiqi nesibindi ingakho umuntu ephika zame ngomhlane ekuphikele ethi ubamba nakakwenzanga lokho umlenze munye ba inxaka umlenze munye phikwa zama ngomlenze odwa siyamthola nakuma Sumerian sakuthola ingakho nabantu othi enza into wrong ngenxa kamlenze aphika umuntu umuzi umphikele aphike ahlanze kwangayizolo eyenza eyenzile manje abameli ngenzeka basebenzisa bekuphikela abameli ulenzile icala abameli lapha ezebe ngomlenze odwa basebenza ngomlenze munye salibonani bameli uzayisuthi induku mfana kuma Sumerian sinaleli thonga umlenze munye okuthiwa unipha okuthiwa yithonga lomoya sibe kuma Greek nethonga okuthiwa uHephaestus uHephaestus leli ithonga lomlilo nesibindi linika umuntu osuke defender isibindi esimangalisayo uma Roma likhona libizwa ngoVenus lona ke liqhamuka liveza ubuhle ngoba linobuhle nesizotha leli thongo linamandla futhi uma unomnotho ezingadini okuthiwa uVenus kuyenzeka kuVenus ayiqhamise ngenye indlela kila ngabe yithonga elibi ubona intombazana enhle esidlula ngisho umkakho ubone yonke into enhle emhlabeni kanti uSathane usefikile ukuzobabaze ke macingwane yabona ukuthi hawu nangu uSathane esefikile sezobhidliza umuzi wami hey madoda kunethongo olokugcina esingathi usonzwaphi ngamathonga esikhobe kodwa sithatha isithupha kuphela usonzwaphi ithonga lokwelapha leli linika amandla okwelapha izifo yilo leli thonga lokwazi ukuthi likuvezele ukuthi isifo esiphethe umuntu ungaselapha kanjani yilo leli thonga elikwenzelayo nezindlela zokuthi umuntu isifo sibangwe yini yilo leli thonga elehluke ngezizwe ingakho nokwelapha kwehlukile ngezizwe hey madoda emacingwane uma sesiya ngase kuyivaleni sivala ngesihlabelelo 87 siphakamisa ubukhulu bukamqalo wendlela noShembe ngaphezulu kwakho konke lokho esesixoxile kulamaviki ngoba okwakhe akuphelanga kwenye sikhulume ngabaprofeti abaningi esithi bambikezela baduma benza imanga baphela bathi umoya kaBhambela usekhona namhlanje uthi kuhlalo 87 hayi inhlanhla yaleso soni sasilenga emthini sambheka isoni umthetheleli sathi angisafanele lutho ngeke ngikwenzile ebusweni bakho sikhumbula lana amazwi enkosi futhi yakambotho esike sakhuluma ngayizwe laseHarding eyafika kuye uqwabo uShembe kanti igwetshwe ngoye 2000 yafika kumqalo wendlela yafika kwandaba ziningi eqathatha wayibuza umqalo wendlela yathi ngikwenzeleni wathi yena hawu ngiboshiwe ngigwetshwe intambo ngigwetshwe udileka jele neminyaka u32 uma ungalihlisa nje ugwili udileka jele usale iminyaka kuphela wathi umqalo wendlela uma ngayenza ibe yisho ungenze njani watideka wathi awu baba watideka wathi ubaba watideka wathi uma ngenze iyehle ibe ngaphansi kwalokho ungenze njani nangempela wasethi ke ngizokukhipha ejele uma ngikuphuma ejele uthi uphuma ejele uqonde ngqo kimi nangempela waphuma ngqo waqonda intabeni yomhlangano
inkosi yakamboto ngikhiphile inamba yayo ukuthi abantu bayini indaba ukuthi ke uthina makuthiwa ushembe umkhulu weziboshwa bakhulume nawo ithi inkawu umkhulu weziboshwa ngikhulule nami sekusho inkawu wahamba ke umqalo wendlela ebonakala ngomhla ka31 September wabonakala ebusuku wangena phakathi ejele wabonakala ngelokhu ngana esibonakalisa kulensizwa yakambotho madoda lena kwelesehadingi wabonakala wayikhipha ejele igqoka umnazalethe omhlophe uyigolide nengwe ibhandelengwe ifaka umqhele uyigolide sengikhumbula ukuthi ke isambulo sikhuluma ngawo lo mqhele wegolide nelongane okhalweni waqhamuka kanjalo waphuma namhlanje sikhuluma ngomuntu ongakena ufika umbone ngakho macingwane ke singasho ukuthi ke uNkulunkulu bakhona abantu uma ubheka umlando abazi abacishe abafane nezinto ezenza kakho kuKristu nakushembe kodwa kuhlukile ngoba bazalwa nje bacishe kuzalwa bokufana noshembe noKristu bahlale sichaza ngoba kufanele information siyifihle bese sithi ushembe noKristu kuphela kodwa kufanele sisho ukuthi bahluke ngani bona ngoba ukuze imfilongana ulwazi lujule ukhona uKrishna waseIndia ukhona uGautama waseIndia ukhona uHorus waseGibhithe nayo ukhona uTammuz waseBabylon ukhona uBakabo waseYucatan ukhona uFrere waseScandinavia ukhona uBotchus waseGreece bazalwa exactly nje uJesu azalwa ngayo benoshembe ngokomoya ongcwele hey madoda bakhona bathi umehluko ukuthi kuhlukile kwalapha bahlukile okwashembe noJesu kulaba kade ngibabala ukubuke nje uba nokubethelwa baningi abanye babo babethelwa njengoJesu exactly kudala uJesu engakaphohlwa umuntu akabethelwe madoda uma singabuka nje uKrishna waseIndia ngonyaka ka1200 before Christ wabethelwa noSokhya waseIndia wabethelwa ngo600 before Christ ngonyaka 1160 before Christ uTammuz waseSyria naye wabethelwa uWithapa waseTelingosi naye wabethelwa uAyo waseNepal naye wabethelwa 834 before Christ uHisus waseCeltic naye wabethelwa uThulis waseGibhithe naye wabethela eminyakeni e1700 before Christ uJesu azalwa uIndra waseTibet eminyakeni e725 before Jesu azalwe wabethelwa uAcestus waseGreece eminyakeni e600 before Christ naye wabethelwa uQuirinius waseRome eminyakeni e600 before Christ naye wabethelwa uMitra wasePersia eminyakeni e600 before Christ naye wabethelwa u600 eminyakeni e600 before Jesu abethelwa baningi abantu ababethelwa kodwa into ehluke ngoKristu yena walenqoba ithuna hey bafethu okumuthena wayivela kuNkulunkulu ngakho bangafunda abantu hayi baningi abantu ababethelwa njengoJesu hayi igazi lakhe lachitha kanjani ukuthi ishunga ngekho mina ngene lapho hayibo noshembe mefika ufika 130 hlabalelo 132 ukhuluma ngayo yabona namhlanje ushembe bamphika wathi hayi umuntu omnyama wakho ngilamaphiko wandiza ngichaze lento kula amaviki hayi ngeke awu madoda bathi lilodwa isango uthi uJesu lilodwa isango ongena kuNkulunkulu ngokufohla lilodwa isango ungena ngaye angithi uJesu ukhuluma ngeTrinity ukhuluma ngaye njengendodana noNkulunkulu nomoya ongcwele ushembe umoya ongcwele ama uthi ke hayi ushembe uyamphikisa ebe umoya ongcwele ushuthi yamkhipha yena kwiTrinity usebenzisa ivesi elithi thuwa ofohlayo kanti akufohla ungena ngesango uthi uJesu sibuka kulivivi esibukweni hlazana kufika okuphelele kophela ongaphelele ingakho uKristu ethi sengihamba ngiyakubaba ngiyonilandela omunye izwe liyomphika ngoba lengamazi akusithusi mase ufikile umoya ongcwele abantu bawuphika abese bewuphika hayi kusithusa kanjani uba uJesu wakuprofeta ukuthi kuyokwenzeka kodwa yena ushembe umoya ongcwele athe emhlambini kaJesu khumbulani ingcindezi yendlela ekhaya hayi macingwane hlabelelo 5 macingwane sesingaze sigijime uba nase sayibona nezithukuthuku zehashi phangithi sina sichinza izithukuthuku zibe neswayi zehashi phela lethi yasha ngithi yasha impunga ilanga sekwesibheke abona nje izolo sikhuluma namanye amaNazaretha ngithe hayi
uselibasile manje ubhombela madoda uselibasile ibhodwe manje mina ngiyolokhu ngamanje ngolifaka ikhuni ngibhize ngiyapholisha ihlalo nezinsimbi eseyirastile ngiyazesula kahle bathi ihlalo zeyashilana iyashela upunga iliyagabavula angithi washo njalo umqalo endlela esiqinisa ke sesithathu wathi hayi sengichithile mina lento wathi angazi ubani uyovimba umlilo sengubasile wathi umlilo sengubasile manje usho bangwanga ubani uyovimba kushisa iqo sesithathu asibonge macingwane sithi mpanga kulala ngomkhono la incapha kuwena sivala kanjani siyabonga ama-Afrika sibonga kakhulu ama-Afrika siyabonga ama-Afrika ngiguqe ngamadolo ngingowenu singabenu macingwane dokotela asibonga uNkulunkulu akugcobe ngakho baba noma kanjani October siyabuya futhi ngenyanga nje le esiqalayo siphethe okunye vala kusafuzile inkosi ihlabelelo zabaNazaretha madoda mahaya ke lo wasenkandla sibonga kakhulu madoda namhlanje ke besikhuluma ngendaba ethinta ke amathonga ngaze ngakhumbula noma kanjani iqhawe lasenkandla usigananda kazokufa phuma enkandla ngimkhumbula ke nowayesebenza kumbe nowavelela naye ubhambatha kamancinza ezalwa ke impi yamakhanda ngoba phela ke mesikhuluma indaba enkulu namhlanje sithi sigoqa ke inyanga enkulu inyanga umandulo inyanga la sifunde khona izinto eziningi ezahlukahlukene ingakho ke nje ubuza lezo ihlabo mase ngiphuma kamnandi namhlanje ngiphuma ngomsomnamdi esabeka njengekekele nyosi bathi weteka bodwa bakhokazi ngeshumi lapondo usikhalazo sentombe enjani ngeke ngisasho Thokozani mfowethu sesotweni ingoma emnandi ngendlela esibanga utasemgidini amaNazaretha khuphuka somnandi esabeka ubizi umkhosi wamaNazaretha yena ubizi umkhosi wamaNazaretha aphelele wonke amakhumbo manomhlaba ubizi umkhosi wamaNazaretha asemgidini amaNazaretha yena ubizi umkhosi wamaNazaretha asemgidini amaNazaretha ubizi umkhosi wamaNazaretha asemgidini amaNazaretha yena ubizi umkhosi wamaNazaretha asemgidini amaNazaretha yena pelele wonke kena noswathi asemgidini amaNazaretha yena pelele wonke hlene nanda asemgidini amaNazaretha aphelele wonke amakhumbo manomhlaba asemgidini amaNazaretha yena pelele wonke enhlangakaze asemgidini amaNazaretha yena pelele wonke hlene nanda asemgidini amaNazaretha asemgidini amaNazaretha asemgidini amaNazaretha yeah amaNazaretha yeah amaNazaretha asemgidini amaNazaretha oh amaNazaretha